الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع الأحكام فبين الحلال والحرام وأمرنا الصالحات ونهانا عن الآثام. نحمده على ما شرع وسن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أحكام القرآن وهدايته الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والزجر أما يخل بالسرف والعفاف. ومن أجل ذلك حرم الزنا وأخبر أنه فاحشة، وحذر منه بعقوبة الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يأتي الله سبحانه وتعالى تقول إن أودني ونيمني إن أودو نيم إسلام nema mo tawi ko o ɓuri moƴƴude o ɓuri mawnude ko ɓiɗɗo adama neminte ka hoore leydi ɗo, nde tawno kala ko neɗɗo on okkaka adna ɗo so okkaka wongol julɗo hara o okkaka hay hunde. Kala ko o faɗi ka adna ɗo si o faɗali wongol julɗo haray o faɗali hay hunde. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow nemaji makko ɗin fof, seedanomo ngotan kaku makko ngu tawata o maccinɗiniri en fi seedagol ɗum. neɗɗo o wonta julɗo ha o seedano Allah subhanahu wa ta'ala ngotan kaku makko ngun. seedo ɗen o mo o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam o ko jiyaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen, wona kafidiɗo makko. no toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juulo e nelaɗo e ɓeyngude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal hañandal ngal dari. ɓaawa ɗum jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore an, wasiyo gooto kala e moɗon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko neɗɗo wasiyoto hoore muɗum wasiyo ɗimmo muɗum. wiigol neɗɗo hul Allah wona yawangol mo, wona ittugol bote e makko, bal ko yamirgol mo ko Allah yamiri tagore nden kon fuu. anden haray no jeeya e ñaawoje nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala nde o tippini e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yottini e meɗen, no jeeya e peewal ko ari e mayre kon rerɗingol en enen julɓe ɓen jogitagol ɗiɗo jikkuuji moƴƴi, jikkuuji tedduɗi, jogitagol ɗiɗo neediiji towuɗi, e rentingol en kala ko tawata kon yeebay teddungal neɗɗo on, sabu diina ko ariri ko fii timminalngol neɗɗanke on teddungal makko ngal. ka adna ɗo e ka laakara makko diina kan araali fii yo yimɓe ɓen jaasu, bal ko ka ari ko fii yo yimɓe ɓen teddu. haray ko sabu ɗum fii yo yimɓe ɓen reenu ɗiɗo jikkuuji e ɗiɗo neediiji, ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala e nder kaaɗo diina o harmini e nder Makka ko wiyete kon zina, no jeeya e bakkatuuji mawɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala rentini en e muɗum. o addi kambaaji ka adna ɗo e ka laakara wonande neɗɗo mo jaɓaali accude ɗum. o waɗi moƴƴereeji moolanaaɗi mawɗi wonande neɗɗo waawɗo hoore mum waawi faale mum ɗen acci oɗo bone. o waɗiraali ɗum si wonaa fii en accu ko rentina ɗen e muɗum, sabu si en waɗi ko enen woni e lorraade ko enen jaasata,
ko enen jiɓorte. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ko wiyete ko zina ko tawata kon hande no hulɓini sina taw halaka ka cuuɗi julɓe ɓen ɗum ɓuri ɗuɗude ka cuuɗi heferaɓe. ko waɗi hande so wi en naatu e suudu julɓe tawa jeenowo ala nder ton, ñinnowo zina ala ton, yiɗɗo ɗum yo saako hakkunde julɓe ɓen ala ton, en ɗaɓɓay ɗum ha ronke seeɓen. idan oɗo zina waɗugol mo on ko bone, yi'ugol himo waɗe acca ɗon wowlaali ko bone, yiɗugol ko ɗum watte kon ka cuuɗi julɓe ɓe weltora ɗum kadi ko bone. idan Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en wondema ko wiyete zina ko bone. o wi julɓe ɓen wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. wata on ɓatto jeenugol, mi mana wata on waɗu laawi naɓayɗi e faade e mum ɗin taw ko waɗi so a waɗi ko watta ha wona kon feere ala wonay. ɗiɗo laawi ɗi tawata ko kanji wonta sabu ha neɗɗo o waɗa zina wata a waɗɗi, ko ɗum woni angal ɓattagol ngol. o wi zina on ko bone, boni laawol. kanko subhanahu wa ta'ala o sifike jiyaɓe makko ɓen homɓe woni ɓe ko honɗum e golleji ɓe watta, honɗum e golleji woni ɓe watta. no jeeya e golleji bonɗi ɗi Allah riiwi o wi jiyaɓe makko ɓe waɗata, ɗi tati jokkodirɗi ɗo: walladina la yadu'una ma allahi ilahan akhar, ɓen ɓe noddidata e Allah reweteɗo goo, jiyaɗo Allah watta ɗum. neɗɗo gomɗinɗo Allah yahuɗo ha tawi oɗo na o maccuɗo beleɗe makko ɗen, na o maccuɗo faaleji makko ɗin, na o maccuɓe yimɓe ɓe wondi ɓen, ko o maccuɗo Allah. yehi ha tawi o woni maccuɗo Allah, ko Allah faala kon o watta, ko mettata Allah kon o accata. ko Allah faala yahuɗon o yaata ko Allah faala ka yo yahu. oɗo woni maccuɗo Allah, o dawata sina ka Allah faala ɗon. subhanahu wa ta'ala wi ɓen yahuɓe ha hewti on darja ɗon ɓe noddidata e Allah reweteɗo goɗɗo goo, wonɗo o wonɗo, woni ko malaika, woni ko jinna, woni ko yimɓe, woni ko honɗum, ɓe noddidata e Allah goɗɗum ngo. ɓe warata wonki sinaki Allah dagini wargol. wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. wonki honki Allah harmini, wonki julɗo fof Allah no harmini wargol ɗum. dagata ko wargol wonki julɗo sina e goonga. goonga on ko honɗum gotel e piiji tati: julɗo tewi ke paswari julɗo, si o yaafanaka hara sari on no wi yo warte, wargol mo ngol ɗon ko goonga. julɗo arɗo ha tawi seytane fooli mo, diina kam mettitimo, o acciti, o wi kanko o yalti ɗum na goonga. hayso ko gotel e diina kan o wi wona goonga. oɗo kadi islamu no wi yo nodde yo artu ka diina yo jaɓu goonga on ko goonga, so jaɓali ɗum ko yo ware. e julɗo yahuɗo ha resi ma resa o waɗi zina, oɗo kadi islamu no wi ko yo o ware. hombo watta ɗum wonami wona an, ko ñaawoɓe ɓen. si ɓe ñaawiri ko Allah wi kon, ko ɗum ɓe duwa wadde. si ɓe ñaawi ɓe waɗi goɗɗum ngo ko wona ɗum, ko hakkunde maɓɓe e Allah, ko kanko nangoyta ɓe ñaawitoɓe. idan o wiɓe oɗo neɗɗo tawɗo ko jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala, o noddidata Allah e goɗɗum ngo, o warata wonkiki Allah harmini sina e goonga. tammun ɗum o wi wala yazunun, ɓe jeenata. jiyaɓe Allah ɓen ɓe jeenata. wa man yaf'al dhalika yalqa athama, waɗɗo ɗiɗo o heɓay lette makko ɗen sowidirta yawmal qiyama. allahumma sinasi o tuubi, o ruttike, o lontini moƴƴere ɓaawo bone makko on, no gasa Allah yaafomo sansana boneji makko ɗi watta moƴƴi. yo Allah waɗan en ɗum.
idan haray oɗo zina mo tawata hande himo sakiti e nder leyɗe julɓe ɓen fuu, bal himo hakkunde saffeji julɓe ɓen, tawata julɗo no janga qur'ana omba nde yaha waɗa zina. ɗum ɗo ko musiba weltortake, jalatake, bal si woni ko ya mapano hoore ma taw si an kadi Allah dandir siga ɗum. ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo aybini siɗɗo mum julɗo e hoore bone mo o jarribora o mayata o waɗalimo kanko kadi. si julɗo jarriborama bone wo bone a aybinimo e ɗum a jali, an kadi a mayata a waɗali on bone, sabu wona dowle ma wona gandal ma ko yurmede Allah. walawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu lattaba'tum sheytana illa qalila. sinano yurmede Allah nden e ɓural makko ngal e hoore moɗon, on fof on jokkayno seytane sina seeɗaɓe. sa yi a jokkali seytane wo naafiɗa ɓuurimo gandal, naafiɗa ɓuurimo duuɓi, naafiɗa ɓuurimo doole, o majjini ɓurɓe ma, bal o yaltini wonɗo ka nder aljanna o addimo ka yaas. wona en e gandal ma raɓɓiɗugal ngal o ronkata. idan sa yi julɗo yani e bone ko ya a torranomo Allah yo Allah yaltimmo, wona ya jal wona ya weltor. Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema oɗo zina hay yiɗugol ma an neɗɗo julɗo o yo ɗum wonu ko hakkunde julɓe, ɗum fawete lette. inna alladina yuhibbuna an tasia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. ɓeɗo yimɓe tawɓe no yiɗi yo o bone zina saako hakkunde julɓe ɓe, yo julɓe ɓe wonu jeenoɓe. oɗo neɗɗo saakowo ɗum, aybina ɗum, waɗa ɗum ha inde julɓe bona. Allah subhanahu wa ta'ala wi o himo mari lette ka aduna kala kala, lahu adabun alimun fi dunya wal akhirah. islam ko islam woni jogii nunɗal, ko islam wiyete nunɗal. jaɓata ya a bonnu, newnantama bonnugol, kono si a bonni kadi islamu jaɓa ya a wirte, ɗum wiyete nunɗal. idan yiɗugol, jalugol weltora fi julɗo ma julɓe no heɓi bone, ɗum wona julɗoyagal jeeya. jeeyaka e jikkuji julɓe ɓen, kadi fawa e neɗɗo lette e julɗo rento e muɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari ka sahihul bukhari ko ɓe royra kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe yahuno e nokkure ra'a fil manami thuqban mislu tanur a'lahu dayiqu wa asfaluhu wasi fihi lakhatu wa aswat fattala fihi fa idha fihi rijalun wa nisa'un urat ya'tihim lahabun min asfali minhum fasa'ala anhum faqila lahu ha'ula'i humu zunatu wadh-dhawani. no jeeya e ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holla ka barzakh ko ɓe royra letteji ko façon ko yimɓe wona lettede. ɓe arno e nokkure ɓe yii nokku o no wayi wa fuuru, wayi yolde no wayi wa fuuru, dow on no faaɗi leynoyaji. ɓe ƴellitiɓe mana ɓe ƴeewi nder ton kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe hacci nder to worɓe e rewɓe, goto maɓɓe ala concum, ala linsere. yiite no iwa sengole maɓɓe towna ɓe ha dow accita ɓe piyo ley. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landi jibril ko homɓe kadi woni ɓeeɗo. jibril ma kadi nelaɗo ɓeeɗo wonno worɓe e rewɓe waɗayɓe ɓen zina ka aduna ɓe tuubali ha ɓe maayi. ɗum ɗo ɓe marana ka barzakh ɗo taw gila ñande ɓe surna ka kaburu maɓɓe ha dargal daro ko ɗum ɗo woni marani maɓɓe ndi. ɗum ɗo woni ko ɓe marana kon ka kaburu gurdam maɓɓe ɗan ka barzakh ko ɗum ɗo ha dargal hewta. ñaawe gasa on tuma noon ande kadi ko honto ɓe yarata.
idan si tawi belediru hu ñallal ma jemma gooto ma leere gooto fawima ɗum ɗo a anda ko duuɓi wulure waltoɗa qabru maɗa a anda ko guluji ɗiɗi a anda ko jelu tawi oɗo jemma gooto fawima ɗum ɗo sina a tinni tubuɗo a ruttuɗa fande Allah subhanahu wa ta'ala wulluɗa hoore ma bakkatuji maɗa ɗin haray no hulɓinanima idan haray oɗo zina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki makuji hewɗi e fi muɗum no jeeya e muɗum ɓe maaki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min jeenowo jeenata fewndo nde o jeenata nden tawa imanu no e makko ko waɗi ndaaren jeenoɓe ɓen ɓe suuɗoto ka ko imma ɓe suuɗora suudu ma ɓe suuɗora jemma on ma ɓe ɗaɓɓay dow ka ɓe wirno ko honɗum ɓe woni e suuɗanade ko hombo ɓe woni e suuɗade ko suuɗotoɗa ko yimɓe ɓen amma Allah subhanahu wa ta'ala a wawatamo suuɗade sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin billayli aw sarimu binnahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah hiɗa wonde e malaika jokkuɓe ma bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma ɓe fawtata ko sinande fowtiɗa si a ala wadde hay fus ɓe fowti si a ala e wowlude hay fus hiɓe fowti kono si a wowli ko fanɗi wo ɓe winday si a golli ko fanɗi wo ɓe winday ɓe mara golle ɗiɗi ɓe mara golle tati ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanata ko hiɓe jokkuma ka yaaruɗa o ɓeɗo golle mum ɗen ko windugol ko wonɗa e wadde kon si tawi hiɗa gonɗini hiɗa wondi e ɓeɗo a suuɗoto bolonda on ma suuɗoɗa yimɓe ɓe yaha waɗoya zina si tawi hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala no suttima nokku wo ka wonɗa a wawa wadde zina idan nelaɗo maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min gom jeenata jeenowo sanga nde himo jeena tawa himo wonde iman nokkugoɓe maaki إذا ظهر الزنا والربا في قرية أهلوا بأنفسهم عذاب الله كلا يمبي يهو بهاتوي زنا ربا سود أتاكي wadete kene hande kadi goto hersira ɗum goɗɗo hersa wi'ede ko jeenowo o hersa yidede debbo janano o hula o hersa yehi ha feñi hande kadi fof andi ɗum ɗo ko no waɗede goto ha jaka ɓe maaki si ɗiɗo ɗiɗi woni si riba e zina feeñi e saare haray ɓeeɗo wi'i Allah mi woni pere addunollete ɗen haray ɓe wi'i Allah min hebbulike min gayni addunollette maɗen joni idan ari ka sahih muslim ɓe maake kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo abu hurayra radiallahu anhu wa ardahu filli ɓe maaki salasatun la yukallimuhum llahu yawma alqiyama wala yanduru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adabun alim sheikhun zani wa malikun kadhabu wa ailun mustakbir ɓe maaki tato ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala yewti doyta e maɓɓe yawma alqiyama o darataɓe gite yurmede o laɓɓintaɓe bakkatu mana o jafantakoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin tawa ɓe daɗe natude yiite ko waɗi si tawi neɗɗo laaɓali e bakkatu ala kadi loote yawmal qiyama sina ka yiite jonno yimɓe tato Allah waɗantaɓe ɗiɗo tati go'o o yewtidata e maɓɓe ɗiɗi o darataɓe darde yurmede tati o laɓɓintaɓe bakkatu hamɓe woni ɓen tato o wi arano on ko sheikhun zanin nayejo jeenowo nayejo jeenowo neɗɗo yaaɗo ha helli fa yahi ha resi acci ɓen ɗum fof yalti yahi waɗugol zina so ndaari hande njelo woni e somade yaha e hôtelji ma yaha e motelji waɗoya zina arta e suudu muɗum ɓokka kaftane ho muyi ha daro ko saffawol yeeso inna allahu akbar naam allahu akbar no wawɗa ni ɗum no hawni wallahi
ko waɗi naani julɗo hani wo'ude ko suuɗiɗa yahuɗa e motel ma ko suuɗɗa yahuɗa e hotel ma ko yaltuɗa e leydi ma yahuɗa waɗoɗa jina e leyɗe goɗɗe goo ɗum ɗo fof ko bolondama o woni anda ko rewɓe ma ɓe woni anda kono Allah subhanahu wa ta'ala no sutima ka wonɗa toon fuu malaikaɓe windeɓe golle maɓe no wonde ma toon idan ɓeɗo fof kadi seedeɓe maɓe tigi tigi ɓe no wonde maɗa ko waɗi seedeɓe neɗɗo ɓe yawmal qiyama tigi e hoore golleji makko ɗin ko hombo tuma neɗɗo yeɓanoya deftere mum golle yo janngu yawmal qiyama o wowla e moƴƴi makko ɗin o gayna o deƴƴa boneji ɗin subhanahu wa ta'ala wi al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hande men notay kunduɗe maɓɓe ɗen a ara nde ñande Allah nota hundukkon wiigol a yahuna waɗoyano ɗum ala toon few ko jungo ma ngo wi'ata a waɗi koyngal ngal wi'a ko gonga tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum juuɗe maɗe wi'a mi waɗoyno ɗum ɗo ko mi yehi to koyngal wi'a ko no woniri ha neɗɗo on daro qalu li juludihim lima shahidtum alayna ha neɗɗo lando guri muɗum gin enen ko hunɗum wonɗa wolande hoore fi hunɗum honɗum ara en alettay en qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay ko Allah wowlinɗo piiji ɗin fof wowlima men mara feere ma men wala ko waɗɗa ko idan suuɗagol ma ɗo immo ɗo taƴa biye yaha woni ko duhiɗo woni ko suddiɗo yaha jokka toon ko jokkuɗa o jeena ha ronka arta ko hoore ma wonɗa e lorrude islamu yaha e acceɗa wayi no waɗani ko hoore ma wonɗa e lorrude islamu ɗum bonnanta ɗum hay hunde ko neɗɗo yeddata hatta islamu wuura idan oɗo neɗɗo julɗo no hani wattande yila Allah subhanahu wa ta'ala o rentinalima si wona himo waɗanma badil amara hujja hay hunde ko wolanta Allah yawmal qiyama fi yo daganama waggol zina ko waɗi o newnanima ya resu ko kanko himo andi ko aawi e maɗa kon o wima ya resu goto o wima ya resu ɗiɗo o wima resu tato o wima ya resu nayo o wima ya taaro goɗɗo watta ɗon si han joni heƴali o wiya waɗi istibdal zawji makkana zawji ya ittu goɗɗo e woɓɓe ɓen adda goɗɗo goo kadi ɗum fof ko fiyota joɗi zina si a diwi ɗiɗo fof a jeeni ko honɗum wiyata Allah yawmal qiyama honɗum marɗa ko walno yamo amara bal Allah subhanahu wa ta'ala o noddi gomɗinɓe ɓen ko gomɗinɓe ɓen o noddi o wi yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen ta a sikku fiitum imanu no e ɓernde ma ɗum no woma darde waggol zinagoy ko ma rentoɗa e renteteɗi e muɗum ɗin si wawa hisude wa qul lil mu'minina yakhuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabiru bima tasnaun yeeto gomɗinɓe ɓen na nafiqiɓe o wi o wiyal wa qul lil munafiqin o wiyal wa qul lil kuffar ko qul lil mu'minina yeeto gomɗinɓe ɓen wona heferaɓe wona nafiqiɓe ngo yo yeete ko gomɗinɓe ɓen o wiɓe gomɗinɓe yeeto ɓe hippu gite maɓɓe ɗen yoɓe ittu gite maɓɓe ɗen e darugol rewɓe janamɓe woni ka tara woni ka télé woni ka téléphone kala kadi woni yo ittu gite maɓɓe e darugol ɗe si ɓe ittali ɗe toon ɓe wawata rende hoore maɓɓe yoɓe reenu gite maɓɓe ɓe hippu gite maɓɓe ɗen ɓe wawa reenude awraji maɓɓe ɗin ko ɗum ɗon laɓɓinta ɓe ndaren oɗo annabajo yusufu alayhi salam neɗɗo moƴƴat tanirawo annabajo tantirawo annabajo kadi no tañƴini si ko moƴƴugol on no tawi goto tawa moƴƴuki ke yusufu tawi kenka hor leydi ɗo tawa bemma e soro bemma fof ko annabaɓe goto mara ɗum ka wali kam sina yusuf nde debbo lanɗo misra immino wi ko ma waɗide zina e yusuf o darti yehi ha debbo on ɓay o heɓi felore e rewɓe saare nden awa ɓay o wi miɗo feeti miɗo faala worɓe awa ko o mo sekuɗon juuɗe mum fi mum ko o felɗo lam fi mum nawno kadi taƴi juuɗe moɗon nde fi makko wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-sagirin o wi mi wondi komi wi kon so o waɗali ina yusuf si jaɓali men waɗida zina
mi hendotomo mi sokoyamo ha o jaasa ndaren sagata gomɗin ɗo on ko honno wi hombo woni o ɗaɓɓuɗo yusufu taw ko imra'atul aziz debbo lanɗo on président république on ɗaɓɓimo e waɗu sina wona miskino de kono yusufu kon ɗo wi qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifu anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa samiul alim yusufu tawi probléme o ɓurimo o fewti rabbu samawati wal ardi allah ko sokede on ɓura nimmi e ko ɓe rewɓe woni ɗaɓɓude tan e muɗum ɗo wakkili naɓede sirete kono mi wakkilaki wadde zina ñande hewtanma ɗo o haray a woni gomɗinɗo sonnajo ɓurɗo marde feere e leydi ndin ɗaɓɓirema zina o inna sa waɗali kadi o sokkete himo mari kadi feere sokkugol ma ɓay so fini hoore ma o sokkoyte wakkiloɗo naɓede sirete fiwata waɗu zina wi'a ko yusufu wi kon rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay allah ko sokkede on ɓuranimmi ko ɓe noddilan e muɗum kon kono noon mi torikima allah so a yiltali e am pewje ɓeɗen mi yana e maɓɓe goy mi jeeye e majjuɓe on tuma jaka mo waɗi zina haray ko honɗum hara woni jahil ko yusufu wi asbu ilayhinna wa akum min aljahilin si tawi tun a yiltali am pewje ɓe rewɓe mi yana e maɓɓe mi jeeye e majjuɓe ɓen jaka neɗɗo majjere watta ɗum neɗɗo kono ndaren ɓay o torike allah yo allah wallumo o hororali imanu makko on tun o rentike o torike allah kadi kono allah waɗi fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun idan neɗɗo a toroto allah yo dande waggol boneji ɗin no jeeya e ko newinanta goɗɗo yaagol e bone hoolagol kanko ɓuri makko ala ka hooliɗa ɓurima ala o an hande kadi gasi a wawi hunjade qur'ana a gayni a yahi makka a arti lanni fi hiɗa yahi makka hatta seytane foolema seytane fooli ɓurɗoma gandal fooli ɓurɗoma dewe fooli ɓurɗoma wakkilare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maake hadis won ko sahih boukhari wondema si weeti bimbi wo bimbi iblis ay hay ka maayo joƴina danke makko ki o nodda seytaneji golloji ɗin fop o wiya kala e mo majjinoyɗo julɗo hande so ari ko kanko mi jonnata maage wallamu mana kuppo on kanko hendotomo seytaneji ɗin saako e saare nde kala ka nanɗa sonki andu seytane rewi ɗon siko hakkude soodidoɓe siko hakkude yaadoɓe kala ka nanɗa sonki andu seytane ari o yahay ka cuuɗi o yahay ka marché o yahay kala ka yimɓe woni golle makko ɗen ko yo bonu yo bona julɓe ɓen tanki julɓe ɓen borɗaka kanko weltaki innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayir ko o faala ko ɓe o wonda o yaada ka yitara o haali kanko tun idan ɓe maaki siɗi golloyi ñallal ngal haa gasi ɗi artay ndu kala si arti jonni tawi ko golloyi kon min mi waɗoyi ɗum ɗo min mi waɗoyi ɗum ɗo arndu wi mi waɗoyi ɗum ɗo o ndu wi an a gollali hay fus arndu wi mi jokkoyi kaari hande haa o waɗi zina ndu wi eyo an ɓattoɗo an moƴƴi ko waɗɗa kon an a golli hande nden ñande ko ndun ɗon jonnete maage wangal yahundu jokki goɗɗo cuɗanimo debbo janano ha wadde makko zina nden ñande hana kayru jogui maage wangal ka iblis idan haray oɗo zina no hani julɓe ɓe wattanayla e muɗum moƴƴa ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis mo abi saidin al-ghudri radiallahu anhu filli ɓe maaki inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhirukum fiha liyandura kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa wa inna awwala fitnata bani israil kanat fi nisa wa fi hadithin akhar qala ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali min an-nisa ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis wonno ko sahih muslim mo abi saidin al-ghudri radiallahu anhu o filli ɓe maaki awa yi e o adna o no hecciɗi himo weli hulwatun khadira adna o no hecciɗi no weli allah lontini on ɗo o lontini on mbimana woɓɓe arino ɗo yehi wasi ɓe alano ɗo hande ka wonɗen ɗo woɓɓe wonino ɗo enen ɗo goto anduɗo ɓe ala
ɓe wonino ko Allah wino ɓe kon ko Allah tagna bil ams ayinno ɓe wonani ɗon hanki Allah lontini on ɗo fiyo on ndaaru onon kadi ko honno gollirton ɓe maaki awa rente e aduna renta ɗon e ɓe sonnaɓe ande fitna bani israila mo ɓe attino heɓude on jarrabuye mo ɓe attino heɓude on kaka rewɓe wonno kala yimɓe accitirɓe rewɓe mum ni tawi gooto haajaka ɓiɓɓe ɓe yalta rewɓe yalta haaju ma ala hiɗa jogii jikko on ma hiɗa juula wirdo to ɓiɓɓe ma ɓe yalta jeeno e tefa ɓeygu ma yalta jeeno e tefa yaha kadi ɓe adda ɓe okkore ñaama haaju ma ala bal no woodi hannde wiiɓe hoore mum ko makko baaɓe ardinaɓe ka juulirɗe hara ɓiɓɓe maɓɓe ne juuɗe ka leyɗe janano jeenude toon artiranaɓe ɓe ñaama jeena toon naɓaɓe ɓe hajjoya jeena toon sodnaɓe oto jeena toon addanaɓe ñande woɓtiiji ɓeyno ɓiɗɗo maɓɓe on barki an a huɗama si tawi kanko jeenuɗo addanma on o barki an ñaamuɗo on a huɗama ko waɗina ko daganima wonde a ñaamude idan nelaɗo maaki no windi ka dambugal aljanna anti haramum ala dayus ka dambol aljanna no windi ɗon an aljanna hiɗa harmani mawɗo gorko yi o zina no waɗe ka nder galle mum jooɗo ɗon fanka wona e matingol ɗum susta wolude ɓeygu ma ɓorno ha timma yalta minno miɗo arde konto yata minno miɗo arde ñande wo ko ni a hettay ɗum ɗo fof waɗi ɗo o wawi kontino jikkuru hum makko kun ɗon jooɗo poddoɗa jikkuru hum makon ɗon no windi ka dambugal aljanna anti haramum ala dayus an aljanna hiɗa harmani neɗɗo yi o zina no waɗe ka galle mum fanka wowlata idan ɓe maaki rente e o adna rento ɗon e rewɓen rentagol e rewɓe wona angal jombugol ɓe wona raɗagol ɓe hakkude yimɓe ɓen bimana ko rentagol wata ɓe wonu nokku ko tawata zina sakoto wata ɓe wonu ha ɓe fawa yimɓe ɓen probléme sengo zina ko waɗi so a renaki e maɓɓe a bonna piiji buy hara andali no jeeya e majji kala ɓiɗɗo jibinaɗo hara na e laawol diina no wi'iɗi no na e desal oɗo haray o heɓi koyela gurdam makko ɗam fuu nadatamo yiita ɓayna kanko waɗi kono noon o narate dungo ka gurdam makko kala neɗɗo jikkiniɗo ko wiyete kon zina wattanila moƴƴa buyno ɗo ɓe jawle mum woni e bonde ɓe jooɗoɓe miijo ko honto ɓe ardana hara kaka bonki maɓɓe ɓe ardana inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim si Allah okkima jawdi o okkima newende o newnanima jindugol tawi o jinduruma ko zina e zina ka yaruɗa o otel mo naɗɗa wawɗe zina si feƴƴa ɗon manan ko makum perday jinda toroɗa du'a hama ya hettata ko waɗi ko an Allah woni haɓude idan ɓe maake kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam man yadmanu li ma bayna rijlayhi wa ma bayna lahyayhi admanu lahu ljanna ko hombo e mon onon julɓe ɓe ƴettan tan mi garanti o renanaylam piiji ɗiɗi min kadi mi ƴettanamo garanti o naata aljanna ƴettanan garanti hunduko ma kon a renay ko a wowlata ko halama e laawol a wowlata ko woni wo a wowlata ko a hana wolude ɓe wi sa ƴettanilan ɗum garanti a ƴettanilan garanti awra ma on a wattamo sina ka deganima mi ƴettanima garanti naata aljanna fi honɗum nelaɗo addi ɗiɗo ɗiɗi pet ala e neɗɗo on ko metti renude hewti ɗiɗo ɗiɗi ɗengal makko ngal e awra makko on mo wawi ɗi o wawatere heddi ɗen mo wawi ɗengal mum ngal tawi mo andi ko honde o wolata ko honɗum o wolata o wawi awra makko on naɓatamo sina ka daganimo nelaɗo maki mi ƴettanimo garanti o naata aljanna aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله لقد حرم الله الزنا ونهى عن جميع الأسباب الموصلة إليه كاللمس والنذر فلا يحل لمؤمن أن يستمتع بنذر المرأة ليست بزوجة له ولا بسماع صوتها أو مس شيء منها
لقوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك بذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستمتاع، واللسان زناها الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أخرجه مسلم. yetti allah subhanahu wa ta'ala en toromo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nden o hisnaɓe jeyaɓe allah anden haray allah subhanahu wa ta'ala o harmini ko wiyete kon zina, o rentini kadi e kala ko watta sabu ha neɗɗo on waɗa zina. no jeeya e muɗum memugol ma ƴettugol ma ngo jungo ma mema sonnajo mo wona zu mahram maɗa, wona ɓengu ma. ko tawata kon hande buy e julɓe no ƴetti ɗum sama kala, no waɗi ɗum jalnuri innugol wondema ɗum na hay hunde. allah wi e hunde taw waɗi inna ɗum na hay hunde. wattañila haqqille maɗa ɗen moƴƴa. nelaɗo haɗata hunde tawa nden na hay hunde. ko laawol e laawi naɓayɗi e zina, ƴettugol ma jungo ma ngon fawa e sonnajo mo wona ɓengu ma, wona zuma haram maɗa, ɗum ko laawol e laawi zina. no jeeya e muɗum ƴettugol ma gite ma ɗen daaramo darɗe faale. no jeeya e ko jannguɗen e akhdari wa yahrumu alayhi annadru ila al ajnabiyati wa taladudu bi kalamiha. no harmani julɗo daarugol debbo janano e dakmitorgol konngol makko ngol. no harmama an julɗo jooɗagol yewtude e makko, welnora hito makko ngon hito ngo wonɗa e welnorde ɗon ko zina noppi ma ɗin noon. ɗe darɗe ɗe wonɗamo e daarude ɗon ko zina gite maɗa ɗen noon. sottugol jungo ma ngon fawa e makko ko zina juuɗe maɗa ɗen noon. immagol yahanamo ma yaha fi makko ko zina koyɗe maɗa ɗen noon. ɗum ko mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki windama e hoore bani adama on zina makko on feere ala o hawra e muɗum. ɓe maaki gite ɗen zina mum ko daarugol ngol, juuɗe ɗen zina mum ko memugol ngol, noppi ɗen zina mum ko jentagol ngol, ɗengal ngal zina mum ko wowlugol ngol, bimana woldigol e debbo janano on. koyɗe ɗen zina mum ko yahugol fi makko ngol. ɓaawo ɗum awra on gonginama fenna. idan haray ɗiɗo no jeeya e laawi naɓayɗi ɗin neɗɗo on faade e oɗo zina. wa min al asbabi al musila ila zina al gulwatu bil ajnabiya. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري. وقال في حديث آخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد. نلار صلى الله عليه وسلم ما كان يوندما نجيا إلا ونبعد نتلين الزنا أنتم دبو أنتم كندر سود وانا بينغما وانا بندما وانا يايما وانا نينما أنتم كانكو تنتم واتا وند ɓe yiwata waɗu few wiigol min miɗo waawi hoore an a fenay a wawata hoorema ɓurɗa tagore nden fof. si taguɗo o wi wata waɗu ko kanko andi ko woni e maɗa kon mo anduma ɓurma. idan si taw hara a nawnuɗo yaaɗa ka labtane docteur jo ma ñawduɗo ma wimata an e debbo woni e suuda onon tinɗiɗo a wattano ko ka a wattano few. hande no heewi tew galleji ka rewɓe acca fayɓe acca accoɓe miñam muɗum gorko e ɓengu mum e galle kamɓe tum ɓe ñaama ɗon ɓe yara ɗon ɓe wona ɗon da londi sari on. so tawi a walla e miñam maɗa a ala ka wona a ala ka nder galle ton ko ɓengu ma tu woni ton lodano miñam ma nokkugo. nelaɗo maaki gorko e debbo tu weddata ko e nder suudu sina ko seytane woni tanmo maɓɓe on. la yahluwanna rajulum bimra'a illa kana seytanu salisuhuma. debbo tun gorko tun ka auto, debbo tun gorko tun ka atelier, debbo tun gorko tun ka bureau, debbo tun gorko tun ka suudu tanmo maɓɓe on ko seytane. ko mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. idan ɗum no jeeya e laawi naɓayɗi ɗin faade jeenugol. haray anden ko wiyete jeeno kon en toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaltin ɗum e nder ɓerɗe julɓe ɓen yaltina e nder cuuɗi meɗen ɗi. no jeeya e boneji ɓurɗi wonde e ayibe boneji ɗi tawateɗi no wona saabu ha allah itta bote e yimɓe itta teddungal e maɓɓe tawa hande kadi gonto dartaɓe mo jaɓi acciri ɗum ɗo fi allah no marani mo joddi mawdi
ndaren nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e nder jeeɗiɗo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗuwoyta ɓen ka ɗowdi makko ñande ɗowdi ala sina ɗowdi makko ndin yani ñande tawi ɗowdi ala sina ɗowdi arsi makko ndin nange ngen no adda e hawre tagorde nden fof no lakka ha dembi ɗuwete ɓen ka ɗowdi arsi nde ñande ɓe maaki ko jeɗɗo no jeeya e maɓɓe gorko mo debbo noddi hara ko debbo marɗo ngari marɗo dambe o nodde ma e zina inna an hiɗa hula Allah ɗum ɗo ko martaba molanaɗo ni wona julde naɓata ɗo nde ɗo julde ɗumna julde naɓuma ɗo wona korka naɓuma ɗo wona hajju naɓuma ɗo wona hunjagol qur'an ko debbo ɗaɓɓire ma yo waɗu zina an tun kanko tun tawa ko faaleteɗa kon fof no e makko kono wiya min miɗo hula Allah ko Allah haɗi ɗum ɗo mi watta sabu konko accuɗa ɗum ɗo wiiɗa an hiɗa hula Allah waɗete e jeeyeteɓe dartoɓen kale ɗo di arsi yawmal qiyama idan ɗum ɗo no jeeya e ko hollata e wondema neɗɗo on si o acci ko Allah haɗimo kon na lette wonantamo ko nafoore wa kadalika so waɗi ko Allah haɗimo kon ko lette omari nder ton subhanahu wa ta'ala o jaɓali e wuurirwa mummunteji ɗin ko sendi yimɓe ɓen e mummunteji ɗin ko ɗum ɗo bani adama ko desal wona bani adama wawa mummunte mo fotti wo kañum ko ɓeygu muɗum si neɗɗo wayi ni hara o wi neɗɗankeyagal ngal fewi wona dina taw dey ko neɗɗankeyagal taw wiye makko ko waɗi hay heeferaɓe jaɓa ɗum ɗo sina heeferaɓe oñiɓe ɓen kono heeferaɓe taw ɓe neɗɗankeyagal mum ngal bonali ɓe jaɓa ɗum bal hay jeenoɓe yiɗa zina jeenowo goto yiɗa jeenanede ka kala jeenowo jokkodirɗo e goɗɗo so yi on ɗo no jeende goɗɗo goo accitay mo o yiɗa jeenanede kanko ko jeenowo yiɗa ɗum gujjo yiɗa wujjede wona tawi noon kadi fenowo yiɗa fenanede idan haray no hanani neɗɗo julɗo on andugol ɗi boneji ɗi Allah rentinen e muɗum ɗo ko nafoore meɗen wona nafa makko kanko subhanahu wa ta'ala en accataɗi nafe mo hay fus e wattaɗi kadi lorre mo goɗɗum si a acci ko nafa ma sa waɗi ko lorrama nafa ma kanko yo jaɓu acca anden ɗum ɗo julɗo on himo waɗa lawol o rewa si tawi a wawata hoorema nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki sagata si tawi woni o tawi sahaw makko on no ɗuuɗi yo hebbin horugol ha heɓa feere yo hebbin horugol ha heɓa feere fi wata o waɗi zina ɗum ɗo fof ko ɓay newnatake sino newne tan o marɗo doole sahaw o tawa mara feere ko o resira oɗo islam newna noon nde oɗo sagata arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o dari hakkude batta sahabaɓe nelaɗo o wi nelaɗo komi faala ko yo newnanan mi waɗa zina nelaɗo maki ari ɓe maki hiɗa yiɗi nenama ɗum waɗa ɗum o yo oye ɓe a yimɓe ɓen kadi yiɗana ɗum nene muɗum hiɗa yiɗi ɓiɗɗo ma debbo waɗa ɗum o yo oye ɓe a goto yiɗa jomum waɗa ɗum hiɗa yiɗi bandiraɓe ma ɓe yo waɗe jina o yo oye oye goto yiɗa banda mo waɗi ɗum ɓe yewtimo ha o yiltiti o tuubi o rutti ka o dari ɗon idan haray hoore meɗen ko kalifu meɗen no jeeya e ko woni e yeebude diina yimɓe ɓen hannde ngolɗo laawol tentini ka saffawol sonnaɓe ɓen hannde jeenagol no heewi e cuuɗi ɗi moƴƴa noon mo annda noon o annda kono weltinareji ɗi no tawa kono angal peewal ngal angal hulgol Allah ngol angal accugol ko islam yo acca ko no jeeya e muɗum ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا وجنب سبابنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Gracias.